ঈশ্বৰ বেছি ভাল আছে দে ঈশ্বৰ বেছি মৰম আছে Hallelujah Praise the Lord আমি সব হাত উঠাইনে ঈশ্বৰকে মহিমা দিও দে Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord Hallelujah আমি পাৰা মানুহ আমি উঠিওনে Psalms 86:12 se goe I will praise you Lord my God with all of my heart I will glorify your name forever Hallelujah yede Psalms se hoy koise do Isola nam hotai din mahima kuribi Hallelujah mun so patala Isor ke mahima kuribi koise to ahina aji din vi Isora diala se do Amen Aji mohangi gao thik rakhi dia aji mohangi family baba ama mohala bacha hange aji din di dia do isor moromi ase do I win na tai ke hat uthai na mon mukh khuli na tai ke mahima kuro do right church amen amen I have mon mun tayar kuri na isor ke mahima diwo de amen khata wo isor la presence se jaina isor ke takat mangiyo de isor ke dhanyawad diwo de I will mon pratna kuro de hallelujah hallelujah yes Lord we bless your name we praise your name risha karaba risha taraba hallelujah your love is great Lord you are good all the time You are good all the time. अपनी भाला से होताई दिन Hallelujah. अपनी भाला से होताई दिन धन्यवाद दिया से. Thank you Lord for this day, for this hour, for this time. Thank you for the strength Lord. Thank you Lord for this life Lord. The gift of life that you have given to each and every one of us. We just bless your name and we just thank you, Lord, for you're just too good, Lord. We bless your name, we bless your name. Have your way in our midst, Lord. We give you the control, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, lead us by your presence, lead us by your spirit alone. Into your hand we submit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Love lifted me. Amen. Ikilo di kawade. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now said, and my love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help, love lifted me. Lifted me, love lifted me, when nothing else could help, love lifted me. Oh, my heart to him I give, ever to him I cling. In his blessed presence live, ever his praises sing. Love so mighty and so true merits my soul best songs. Faithful love
your look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, pillows His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Hallelujah. What a friend we have in Jesus. Amen. A faithful, a true, a wonderful friend. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials? Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak? Are we weak and heavy laden? Come, but with a lot of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do that, friends. Do that, friends, despise, forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear.
what a privilege. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace! Oh, our peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Everything to God in prayer. Let's give glory to God. Isor nishna kun binay, tay nishna mahan, tay nishna dangor kun binay. Hallelujah. Let's sing out our praises to our one and only living God. Amen. How great thou art. Hallelujah. Ami anmun sopa. Isor abni ki mamahan, isor abni ki mandangor kuin nagawa de. Hallelujah. Isor moram granishna. Isor ami hala jivan de bhal granishna kun binay de. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, O Lord my God, O Lord my God. When I'm in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, munsa bagawade. Then sings my soul, my Savior God, to thee. We sing, how great is God, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. That God, His Son not sparing, sent Him to die. Our spirits can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. That sings my soul, that sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou
how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great is our God. How great thou art, how great thou art. आम्ही अनेक वर्षों हात उठाएना हुस्सा मुनसबा खिलो दे मुनसबा गाओ दे अपनी की मान महान आम्ही की बचाव करने अपनी ला ओनली सन अपनी ला ओनली बच्चा के फताई दिया तो ईश्वर अपनी की मान भी महान अपनी की मान भी मोराम आम्ही खाएंगे हालेलुया. Then sings my soul आम्ही हम सब गाओ दे my Savior God. आम्ही खाएंगे बचाई दिया करने ईश्वर धन्यवाद दिया सदे. Yes Lord, you are great. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. आज द मून सब आत्मा सब ईश्वर की महिमा देते. We sing together. Then sings my soul, my Savior. 아멘. 구울이나 빨리 ईश्वर 구울 दि시대. Hallelujah, Hallelujah. आमें ना बर्डन पुखियोले ना ईश्वर पुखी दिशदे ईश्वर जुदाई दिशदे आइवे आमें ताकि मन महान ताकि मनुचा गावदे. Come on, all the voices. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. इतने आवाज खाने गाओ दे. Then sings, then sings. Yes, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. आम्ही सब ईश्वर की महिमा देऊ दे. रिशा थराबारी खराबा आम्ही सब आत्मा और प्रार्थना करू दे. हालेलुया. Yes Lord. रिशा थरा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 ra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 
up. We sing out your praises out loud. Only to you. Great are you, Lord. Great are your mercy. Great is your love. Great is your faithfulness. Great is your grace. Great is your loving kindness. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great
forever be lifted up high, forever be praised, be forever, Lord, forever. We adore you. Yes, Lord. Yes, Lord. We bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. आपने की धन्यवाद दिया सदे. आपने की महिमा दिया सदे. Hallelujah. आपने निष्ठा कुन बिनाई दे. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you for being with us, Lord. We give you all the glory and honor. And in Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. ईश्वर के धन्यवाद दियो दे. आमें सब बुझ जाओ. Alala gilim yapsuazı, Trimbuzala, Kimalalachi, God is good, and all the time. Kakisa Arbi Sunday, yo munchi kyahu busaba. Kak coming Sunday, Hojuju, MBCC and YBBA Youth Sunday, Hoju munchi lama, Jumujuna, Arane. Munchi maki ayan no hoju isa kya huwa hoju isa limching hoju zobasana Pungro Baptist Church Youth Ministry NBCC and YBBA Youth Sunday 6 July 2025 Kim 10 AM Tuyudongju akin rchingna jingyan from believers to disciples Pingyubebe tekum chawai laba Changubo Associate Pastor Youth Lava, Munchi Akinashu, Tamkanam Naba, Bansangla, CBM, Kinke, Matsam, Atongbu, Munching, Mukungcho. Kingan Lankide, Tamkanam Naba, Disho, Ngaku, Drenbe, Launching of SSE book, Pastor Lava, Consuber, Club Leaders, IC, Kumshido Lava, Amasu Yukebe, Ziola Y. John chapter 8, verses 37 to 39 lava. 38 lava. 31 to 38. Trumbuyu, Aloji Yakinye, Chikalang, Tingin Kyak Tija, Jisu Kyak Mulunginang. Makshe Tamkanam Naba, John Digon, Hanang de Alaba. Coming Sunday to date 6 lava, the show Haju. NBCC, the show YBBA Youth Sunday, Atunur Bosung Jakno Hoju, Munchi Alawa, the show Sunday Yapsu, Jo 6 AM to 12 noon day, prayer and fasting lava. Jumojuna Tamkanam Yumokshe, Alala Jubalela, Jumona, Inchi, Yapsu, Inchi Truk Singner, Trajak Manye, King Chung de Hoju, prayer and fasting lava. Jumona inchi truk singna inchi tuku chungde hoju isa tamkanam ne kimlawa jisho jujakabne tiof king chungde hoju isa kingan kimlawa dale jumojune atunuru bokede khalana maijo bale judo jwarang peruburubo jinune laba allalarang zerbo she belu bale atunuru bokede khalana maijo bale junimung prayer and fasting singju ninnibe bale arang Perubu nebe wale youth pokada galana allala judoju arbu sangde dikhoju khalang khide longdo de mekha sicho haching Saturday hayo Saturday date 5 to Saturday laba junimong scripture engagement hoju alaba SSEO hoju munchi alaba atunuru alala hoju
ground chungaraba junimong isa sports and scripture engagement hoju alaba hoju NBCC so YBA na directive hinangde junimong atunurbo ketakla na allala hoju sports tsale scripture engagement hoju sa huangde ta huangde di hoju ala ataki nangde junimong ju isa holde hoju alaba jumoduna 징갱이를 시 뭐지 기니소다 아니몽 아다 아니 다하들라 주모주는 아곡터는 이사 스튜디움 증는 아홀버 호주 호주 아끼아낭들라 주모주는 이살라라는 호주 담큰 남나데 알랑버산나데 데오자조 베르부르기 호주 무시조 하요 먼치 사터데 산데 커밍 하주하 마이요발레 사터데 니몽살라라시 아툰루보 호주 아르시앙데 디기 호주 칼랑키데 롱도데 무샤시죠 아툰루보 하주 키데 무슈니라 Isa Youth Healing Crusade ju kire akyam ha service kelang luba kire akyam lawa jumoju ne shelang she malakfa de kire sa lala she arbale edensio kida zba doju khalang lungdo de mcha so Sunday are ju isa youth service la so dala she isa munchi ching la kidang de general mukung laba kire sa lala she jumoju ne ber so pur ne be bale ketak atunuru bolana allala hoju arang 키니 그당데 빌라 하록 니빈봉주 임로다랑 키를 살라라 셰도주 칼랑다죠 그래서 알로다라 발레 베르 부르보지 키디 무슈니라 선데 스쿨레 차일드 보주 마이요 발레 베바다라 또 무슨 이저 키데 칼랑 아yen노 기용 알길림도 뭐그 아데스 기용 되듯이 창우부요 살라라 셰 칼랑 아약리 칼랑 증라죠 주모주네 알 선데 스쿨 차일드 보 길림 창우부주 그 버스들라죠 튜시에 버스 아타버실라죠 레슨스 보살라라 셰 버스들라죠 유튜브 길망 버스라죠. 베르부르 길망 버스라죠. 하낭들라죠. 아단는 유튜브 길림 타벌라키 베르부르 길림 타벌라키 주 선데 스쿨 기타쇼주 클랑 김라가 쇼바죠. 주모주네 메이요 발레 호주 베르부나 니 키치 발레 베르부르 쇼 아투누르 볼랑 아주 알쇼 키디아 즈바시 대아주 키디 롱도 데미샤시죠. yapsatsen salala ishi hajing program klang kebes de yepla isayo calendar working calendar jing zaki nangte isana coming Friday haju date 4 July isana Bible Kids Festival program alubus sedela hayo manjia nangte kya hujo Pungro Baptist Church Christian Education Ministry Bible Kids Festival 4th July 2025 9 a.m. Team Unwasted Life, Ephesians 5:15-16. Guest of honor, Magizo, Executive Chairman, YDC, Gambiers, Ramchi CE, and Hansela CE. Opening screen, Gifts for Christ. Invocation, Siva Buster. Welcome note, CED. Character of Bible Gifts, Jesus and Me, Class 2. Bible chapters, All Stars 1, Jesus loved the little children, Jesus and Me, Class 1, God and Man, All Stars 2, The Men of Bible, Yuling 1, Female Voice, Yuling 2, Speech, Guest of Honor, Male Voice, Dean Ministry, Benediction, Tsikamla, Associate Pastor, Women, followed by Festival D, Extravaganza, Gambiers, Mr. Kebamong and Miss Jenpoli. Haju coming Friday, haju alaba, chumona na salala na hatong kyak na damgan damne de, alang shiba masujo, chulong ajak te, nasayo tsirbo kera Sunday school jingke de lasyo, pirabora nasagi masujo, Mijoba Nasashi Arabale, to program Jing Perong Ba, Haju Gidet Nasagi requested Chiyokcho. The show Hajing information Klang Lang de Isa Bodoki Haju Tanyela 10 tides, Tershi Jam, Chijogi Isa Lalana, Mamia Bade, Nasayo contact number, Yukshibaha Mashujo, Nasayo Nibe. Contact number Malasho, Nasayam Pukjing, Klangyo, number Chibale, Nasana Enveloping, Trachogi,
haju number memmi abade yukshiba mashujo the masiki the show isayo boraching nasana kim ki 10% chichon na haju nasayo contact number jing text ara baba haju system isana ahoribo sijo jumona nasa alala na next Sunday na ren bale nasayo contact number shi mammi abade nasayo 10 dates ji kiyo envelope jing yuk jang de haju ide atung do se de nasa alala ki haju mashujo makshe. Good morning. Yapswadze. Praise the Lord. Hallelujah. I bring you warm greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. This morning, we are so blessed and fortunate to have in our midst our speakers, Pastor Almar and his team. From Grace of Glory Church from Dimapur. Thank you so much for being with us today. And Pungro Down Baptist Church Youth Ministry once again extend warm greetings and welcomes you to this devotional worship program. We are also so thankful to our worship team, Limitless Generation, led by Sister Sophia and brothers for leading us with such a wonderful and impactful worship songs. Thank you so much, and we are truly blessed. Mutuglo de haching isa pastor ne beba le bor tangi erbo Drukshi limberbo, Gilung dotzerbo, Berborbo, Atunuzerbo, the show hatching Gataka, Azazo, Harung Yamching, Kido Yapsu, devotional Mukungching Ardena, Nasa Alala, Pungro Down Baptist Church, Youth Ministry Hode, Nasa Alala Gilim, Jisu Christa Amjo Salam Chungchijo, the show how healing crusade ching Nasa Asadi Lankisho. I also extend warm greetings and hearty welcome to our friends who are joining for the first time and to our friends from other tribes. Thank you for joining with us this morning. We even look forward to have your presence even in the days to come. Isa haching azaki kido yapsu agyang mutsu mengemihi ato lubale the show atsungu ki lubale au kyuk butsuba jumone isa alalana tamkun damne de alyang be bin butsana. It's always a great joy together in the house of the Lord. So let us come together to worship the Lord in one spirit and in one accord, and in spirit and in truth. Let this worship be a blessing and enriching for all of us. Aji morning laga program, devotional service laga, itu program ina burilo ase. Pungro Down Baptist Church Youth Healing Crusade. Shumalanga Luki Jiki Kingam Munchi Akinas Ashu. Sequence of the program, Chairperson Hanren La, invocation Damkandam Neber Roland La Dikon, offertory prayer, Ziba Pastor, special song Elantula and Attila, scripture reading, Zekam Chawai, Word of God in Atagiwo, Ita Amikan La program Luichabole Karni, Isor La blessing, our guidance Mangina, Ita Mrs. Roland La Dikon, Taira, Pratna Kurule, Time Diase. Tamkandam the jo. Me mayor, me matsimre isakam kir. Na mayo matsama, do think Yaknamachang, Beaching the Shiji Chode, Adong Bojisu. Nizaki think Kakabatata, Shematakam, Adong Bojisu. Nini Samayoki is some matsum kitu is some the Shematakok de Abotrambo. Nikade Kashemi Mayora Adong Jisu. Nene Hachingaba, Kido Yapsu Chingaba. Muncha Dokalang Sakamazo Bale Hamunchi Chingaba. Nemi tsiribo akin ritsiribo hi kadang boching arbale shomukong bale lade adong bochisu kyaka hakim chinga bane yamlar ke hadang boching shomukong bale la adong bo
alyang kyak lim ki lim tu ki lim chen na apu na adong bu acha pa le ha tang bu ching hamba ar ki chala sho abu de na yo ba le har lim ki chen na ala la shin mi ki zo chi chode adong bu ne sang kim bu mi ki zo chi cho khera ala la ching na na ma se ki ji ban na mong chi chiang de abu trumbo adong bu ji su isa ki ni ha tang mu chi mo kong ki she lang sha kyang kyang te shi de abu meng ba au kyok bu se de na mi pam apan kya ka bu na rong chiang adong bu ji su men chi ching get ke ne shi cham lu bu se de la ala la ki lim byang ba ne se mo chang de shar shi cham lu ki ching ba isa la la meng mi se shang adong bu ji su niam la bo ho de nam ji hu de la chki isa pin la ra bo ki lim byang ba ani ki pen ne lim long isa ki lim byang chang de isa kya ka ba me lim long me ne khan ne kim shu chi ba le yam la bo ho de nam ji te mi hu chon ne isa mo long kyang ching ba chuk chi de isa na ani ki ba le ji ho de ne isa shang dong lim za ching ba chu ni isa lim be shi bu sung kyak ne abu ne na ching isa pin la ala la ki lim byang alo a zi ching mo ji hu ki nang de isa ki lim byang me lim long ne kim shu chang me ne khan ne kim shu chang de adong bo ji su kya ka ha kim ching a bo trum bo isa ne mu shi de mo bur shi cham lu de ba ju ra la ching a ben ne meng mi zi de lu kok shang de isa ki ngan kim isa shang dong kim a trin kin ne ka ching lang shu me lang a zo chi de adong bo ji su christ ta mo ching na tam khan tam na cho na ma long chang amen kya ke kingan lukhi kimlawa ita offering thagibo aro itu offertory prayer do pastor ti baba lo le request korase K 256 hymn number 256 265 Amen.
이네 담로죠. 뭐 브라치나 그랬어. 아부 춤부 너트다케 느끼악 막시데 데타자부. 하쇼도 김마츠 너네 사이클 멍치 발레. 괜히모 하칭어부 내얌lar고 아즈르 나즈르 큐다히 클라칭 아부 쇼모콩 발레. 아부 너몽시데 너머리 다다 몽초기 아부 너네 사이클 멍치키 라림라고 림로 아부 칭네 멍치게 칭네 아무랑 킹한 트르시참 내얌lar고 그데 그 한달 발레 네 캬바 킹한 발라부 춤부. 오 아부 알보 킬림네 알리베 멍금히 알레네 멍장데 야부 춤부 너몽친네게 모시주데 미츠르 크르 은 한달 번네 캬바 킹한 버스네 셀말라시 알카칭 말라데 킹이몽칭 한달 네 캬바 찌 고들라시 아부 너네 무조 발레 알보 킬림시 알리베 너네 멍로장 알베 김칭아 로코네 쇼모홍 발레 네 몽아창 베칭네 시데 로코네 네 캬가바 킹한 kokbatsanste nena chiki nena manga chiki ching handra bale ne 캬가바 킹한 kokbatsana tumbo nena rongangde yabo tumbo nemong chena ne ki moshechode in miching labu king yemong ching aching mo 킹한 kede kniam larbona sho khalang na hazar kyongde kede kene 킹한 bala ha 킹한 haja isa bongoda pap the cheers shimo ato ching shimo de ne kilong su gena shimo mongchi apu chi isana beri de shimo kokbatsanste ha sho ha game gi sha agenya limor ching zwa da bashi de sha haja tumbo 너시모 아토 그렇지 의자 kokbatsanste tumbo nena rongangde 함멍미 속에 참 막시다데 지수 그리스도 무치 담큰 담처 럽데키 나몰로 kilang상 아멘 얍소아 잘라라 아고나 윷 파스나 타기 알베 합다에사 브레인 파스팅 숭 약타도 주주 얍소 단기 발레 두구 용서 두구와 타칭 도글로바 아찌 그작 공도 쪽 보고라 아자발레서 devotional service 단기 발레 이사 devotional service masjid pa selang se zwa mo ba merang bu ke 11 ching masjid ala sho azo mo mogok merang bu triyak manyo ho ba masjid ala sho jo akyam ching sebun lit sabana juna akyam bak se de tam lo amaz ba de se merang bu ke isayo devotional service yo ne triyak manye mo chung de masjid ala sho selang se madrid aching melab de bin bale tam khnam le kim tangi lo ba isa jisu bale triyak manye se bala rokon mak se de thab amaz ba jomone arbi habda sungyak alala na mulung yang che lum git alyang ane de ne sala kilim jam kya jo mak se Itia ilantula aro atila taichinbra special song taichinge time diase. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is still within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name
Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, 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 oh. Shout Jesus from the mountain, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and over anxiety. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Amen. Makshe ilantula desho atila nike kyaklaki samba adzina trumbu umredaki trumuna alamangishang kyaga amasu yukebe zekamcha wai scripture reading zekamcha taige time tiese. Malachi chapter 3 verses 13 to 16. Malachi chapter 3 verses 13 to 16. You have said harsh things against me, says the Lord. Yet you ask, what have we said against you? You have said, it is futile to serve God. What did we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? But now we call the arrogant blessed. Certainly, the evildoers prosper, and even those who challenge God escape. Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. Malachi maksam ataran terkyak maksam chingna terkyak tarok. Nasana I ayi de tiu amakup asokto adongbu na tacho. The deshe nasana tacho.
그대차 이사는 아이데 아숙야 나사나 타도 춘부 단기바 아경경아 아비 유컴 조키나 용쇼 우도 춘부 멍거 미트리프 낭데 아키나 이사트마 알라츠초 캬그 이사나 그캬그 양라 주 멍거 마히데 지초 미 복마욕르 주 라림 츠키랑 용 대셰 그임기 아르나 춘부 럭아기바나 아르초키초 주득이 아동부 은드르나 클랑나 클랑기 아소카치 아동부 은다 주 아니 더쇼소 더쇼 아동부 은드르 더쇼 아비몽칭 럼르 럼키퍼 흠 아비미기 트달라냐 하 춘부요 Trumbu yu machan dekhe kiching trumbu na lemung shang da sho akhir da sho isa alala so alor isa alar ko mangam hi chana idia isola kotha na hadam de idia sister Sophia logram amikhan special song hunyal hunilo ho idia da ge time ti ase Hello, check, test. Number 6, verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Itu isola word declare go dia se amna la jivan upor dia amna la family amna la bacha idula place there. Amen. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Amen.
his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Praise the Lord. Thank you, Sister Sophia, for that wonderful and melodious hymn of praise. Continue to inspire for the glory of God. Thank you. क्या इसा छंगु बारबा जुमने इसा खलांगी अल्लाह ला उसवाने दे एक बार मन सब खड़ा करो ने इत्या ईश्वर ला कथा लैना इवो तो इत्या may I now invite our speaker to take over the rest of the time. Praise the Lord. Hallelujah. You can be seated in the presence of the Lord. Be seated. Moi aje topic itu share kore mona say the book of remembrance. Ishobra amikan ki kore amikan kinika kuta koe itu sabdo ishobra likhigina rakhewe aru itu likhigina rakhado dar yad korewe arong sabe amikan bra ishor ki kwala ka kwano ede moya chiko bole la do ईश्वर लोगों ने अपने प्रेयर कुराला खुआनो है मुझे और भी अपने साथी ने लोगों दे अपने फ्रेंड्स का लोगों दे पेरेंट्स का लोगों दे चिल्ड्रन का लोगों दे किन्हीं का अपने खुदा खुरे ईश्वर की पूरी खुराकान आलोचना खुदा खुरा दो ईश्वर पर याद कुरी बुले लगा किताब ती लिखी आरोदार समय समय दिदार याद करेगा Aru utunishina, bisi samai, American papna gore, American pratna de loinaki. Holy be isur pratna bisara isur no hoidar, tardo, American monaru papna bisara isuras.
Tara mingala pratna hone holy be taro mon bisara tumila mokpra ki olai utu bisara noida mon pra ki olai moktora utu bisara issuras aru utu nishina malaki laga samai de inika worship de disrupt kura worship do malaki laga samai de bishi challenges takish aru utu challenges to praise can over the bishi takish I'm a full-time minister on Biana Babi in Yaqua then. Holy be Malakila Samaidi Gua. I wrote to Dan Digna the Habra, Pakikan to be Digna the Hahoi Jaija. Any Kalaga, Malakila Samaidoji, Nakalinde, Pishim Milijai. Holy be Malakila do Mano preach no Goribo, Kalitaran, 10 tides Karone, Malaki 3, 8 to 10 to Hipuribo. Pusha Haibo Lagido now. I mean, la church ko ano ide as whole. Kili yadi Pungro down there, yadi so many villages praying as yes sir. Ito ra American subido ko puro potabo lagibo. Aro amen pratna koribo lagibo. Kili malagi samai di hey. Utu wana malagi bra apningan preach kura no honibo. Kili yadi priest kan laga kaldi liking na se congregation laga no hoy. Aro tate kinika daramba disrupt korise American ekta saigina jago. Let's turn to the book of Malachi chapter 1 verse 60. Malachi 1 verse 60. Achi Malachi la kitab pramen directly nakamano kan ki koyase arui to machodibe im kyung manokan gibe direct koyase koyna apni chuti receive kore ami chuti receive kore American ashiso bole ase. Amen. Hallelujah. यदि कोई ऐसे की चीज पर होले भी ईश्वर की महिमा दिया उतु दी डिस्ट्रैक्ट करा आसे कुछ को लेकिन का चिनिका पचाबरा पापा के ऑनर करे बोला कि ओले भी पचाबरा पापा के ऑनर करे गुरा नहीं कुछ को ले तो की ऑनर आसे तो अपने Amen. Nogora akide to wachar khuli na jadu ishwar ba kose moi ki kili ki kaune ahe ase tome moi ki honor ne jiboli tumi ki kaune church ahe ase kose to ishwar do apni ishwar amen moi bi ekri kure ase sob mano logo de acha koi ki nahi chabo lagi koi do oli bi otu isap nogora kan ge ishwar ase sabe do a son honor his father and a servant his master. If then I am the father, where is my honor? Moi ki honor dishe to me bra manu pratna kora samai di disturb kori na itu ki kure ase Johana ki na rapid ase to me Johan laga atma logi na aha rapid laga atma logi na aha issue bra pal na lage tumi moi ki honor no kore so ase to tu nahi palta ki noi nahili do apne asi subota ki noi korbra pisab lagale do jabe pisab koribo Litrin koribo na. Kumba rukhabo baribo. Raja barabi rukhabo nore goi. To apni amen no hagi de subra. Moi ki honor ne dibole. Moi ki dishonor koribole. Manu ki stumble koribo gone. Ki kone to mi church jaish. Ishur hote ase sabida. Where is my honor? If I'm a master, moi malika se goi shikole do. Where is my reverence? Pastor ole. Oleh minyak. Nah. Ini aku berapa? Berapa? Ini aku boleh. Pastor, aci ini ana. Ini aku boleh ke betul? Hoi, aci kali nak kali itu tikun kunwa boleh. Pastor, tu pergi. Angol itu cipung mana sih? Nah ini aku mana sih? Where is my reverence? Isu aku say, hey, moi ki tumikan respect kura, honor kura, reverence dia kutias. Reverend kan ke honor kore, holy reverence dia malik ki kude honor no kore. Aje do hotias ida. Malaki tora hotias. Malaki laga samay ni ganya takabra. Prophet Malaki bra, the last prophet of God in the Old Testament. Inni nohido. Are you ready? Who says the Lord of hosts? To your praise who despise my name. Yet you say, in what way you despise
And what way have we despised your name? ईश्वर को ऐसे मोहे लगा नाम दो पुट नाम होते ऐसे ओ कुदे किदे गैसा गहाँ अजिदान सवाल होते ऐसे ईश्वर की अपने अन सबसे क्वेश्चन पे से तो माला की थी देखिए question mark after question mark after question mark itu paso de 400 years Matthew ne likha dakto more than 400 years silence sabai takesho church aji apni issue ki reference tina ne de church ya ahado tume worship kore bole la samari kiniga verse 70 amen ek par sabo verse 70 you offered defiled food on my altar. Ito to kuya ang gisay lang ko. Tumigan kana kadam di part tik China na ja uto pap na kore kina kai ko si tu. Mo altar do mo Sebrano do mo best to. Mo tik China na jai. Itu ini kau kena kana kai koyo. Apa ni no whole nagalindi no whole world ki gua sido. Malagi tora. Sabina, you offered defiled food on the altar. Amigi apa ni kan sacrifice ti bola na aduna dumikan hai. Puja roti di mane pat puji chai no summer da apa ni ando yati puji boli chance man na bola. Pat puji na puji by chance. Kali picture mana do aji hole ulap kundana no kundai. Udu isul ki di gua. Kiniga Holy No Tu ibar jawab lagi Li Na Kali How great thou art How great No Apa yang defiled dia suka sedih defiled yes. Kana do khaya se, drama do Korea se, holibi apni la fikris di dikhawole karone, apni la action do dikhabo karone, nole apni la kapur dikhabo nemede, apni karone hi kai se goli do Ishwar brakodo, you are bringing a bread to my altar, which is not good, rotten, biya hoi jade. Aro ajibra American inika isola ka altar de American pat puchi cha nani bola gaya. Praise the Lord. Hallelujah. And you said, what do we have to defile you by saying the devil of the Lord is uncontemptible? I mean, kichis praman inika kori ho tan sawal hoti ase. Verse 80 to this side, verse 80. And when you offer the blind as a sacrifice, hey, apni ekta nahi, church kan board member kan kono wasi kobe, tiken ekta tuida logi na, EDC visit kore bole jase. Sir, church construction di ene gania no le to ane laga kam kore bole mon jase ko adam de, kauri ekta logi na jase, ole kauri to ekta soko nai. Kauri la awas bi baru se ngok na saisile kauri to choko tibunan ni tibu pastor ina potabo na no potabo do holibi amigando church do ADC ki takpi DC ki free taktibi sapmotor la DC ki bi iniga do ni tibu do holibi amen is sure ki do blind offering dia so do ini puta ki ola ba ini ti. It's a blind offering. It's sure. Itu muelaga Michaela health ni mediase. Itu muelaga mota long life ni mediase. It's sure. It's sure. Itu do muelaga bacakan education ni mediase. It's sure. We need to come with God. Apni ki kauni sacrifice ane ase. Chukringan holi be kona. It's sure. Muita 12 years holi be future di 24 wa dem di balik tayo pun di mediase. Na you should name it. Amen. You should name it. Aro amma kambra moe laga in-laws tik hole karnisor. Son-in-law, mula daughter-in-law. Era mugi
puri hua samai de putli ho bole laga ini ka koi na blindly nai be koi de ishor bra hale sabi do kana bichuri ki ka boi do na jane meaning do na jane khali noticing do quotation na ki koi na ajale musician be hale bo par kono balo sala kala koi na khine ko na sabi do khali mokhela isu do no loi go isu bra ko ase that is not just blind that is a lamb sabi do is it not evil and when you offer the lamb and the sick lingra ne solo the sacrifice to maniki atamo na he tigan gamra basanga tumi to church na he ko boli tibuli mon na ta khabra any sunday hoa bra kudi ne jai na idu ini ahe gina boha aro sailibi what three sai ta gibo sabi apnya stroke to bisi waktu left hand di tikibudi what sa sidu aro wall clock sala na ini na mukto sai sabe what could pali rakhi udu sabti bisi stroke hoina tikibo bani I mean, it's so look at this sacrifice ahadoy to make it 10 tithes ko na 2 kunda di 1 kunda issue lagasyo khali puisa na babebe 24 hours di 2 kunda aru 4 kunda di 10% do labe abhi 2 kunda ta nisana do 18 di issue lagasyo aru tumi kiman chor korna kaigena takibo issue laga time ajiba paki tira shoro koribe bible pura shoro pratna kora shoro koribe aru tusakan chalibe aru time bongcha na moi kauni to goina tui kuntan sabi poigina chabi sandi de mani friday saturday de apni bible no pura to kwa achi itur isobra don't bring me blind sacrifice or lamb sacrifice imagine koribe na abhi laga hai uncle bra abhi la satidi kabule kuroting linglai tani de sigoli to kinya lagibo chukri kan kobi to pal lagibo na lagibo tu kana ka adam de boyfriend ki jat kunan na kabi kwa girlfriend ki jat ai na kabi kwa issue ki jat ai na kabi khali not to na sabi kwa issue do not pisara issue no hi the lord such a note and also the tune gone do da hi issue ko sabi do offer it then you do your covenant or you be pleased with you or you accept the favorably says the lord of hosts governor ki dc ki chief minister ke apni tira mera ekta hati la tir pia taki inya hona ta ata kaigina paigina dilido accept koribo covenant accept koribo no koribo da kushobo no hobo to moigi kile nya ani asi strokote asi apni church ke aibo go choledo we should bring sacrifice aru isola sacrifice to ki ase a broken and a contrite spirit mon panga ani bola ki kwa Isaiah Psalm number 51 verse 17 Psalm number 51 verse 17 Amigan ututikiyas the sacrifices of God are broken spirit and a broken and a contrite heart oh God you never despise isubra ke de mon banga loigena isor amila bachanga di town de nai college alak alak de kohima de timapore targan samodor de tanda kiyas isor tume bachai de be और डांगना जी चर्च से छुट्टी ने चाहिए ना तक लिए तुम्हें याद करी दिबो तिबे दे ईश्वर और डांगना पड़े अच्छी सुबह तिबे दे गुना चर्च से आहादो ना ईश्वर प्रभु तो मन पंगा आत्मा दे अपने अहिबी गुआ उद्दू की sacrifice कोई इन्हें आएगी ना last time ही सिलाई से कोई ना कापोर न तो न होगी ना हांगकांग मार्केट कुंडा के ना आहादो न होए Piralibi, chuta tu sabi ko esmane na.
Ito no ito. Just maton dan gini siyo lang. Ito no ito. Issue bra ko do achi sacrifice ability man grace. Verse 10 de. Malachi chapter 1 verse 10 de. Ito beje mundo ko lang. Ito do asena na BBE translation bra puri mona se ito do. Only if there was one among you who would see that the door will shut. Sabi ito. Our engage bidik pa hebi do. Who is there even among you who would shut the doors that you would not kindle fire on my altar in vain? It's sure to hey. I mean, hindi ka church si bon hoy ti bole mon jay ko ito. Misa misi dito wajar ko ligina ito already chui to chulai se. Holy be sacrifices to biya ti bole ka ito. Isu ichana ko ito. Pastor, excuse me, ekpa hebi na. Abani puisa to kota kisi mo ek pastor bole mon jas. Oi ekpa hebi na. Oi. Ekpa puisa ekta ni ekta mon na to ekpa. Oi offering do. Abani dulu. Ini ka purana niti bi goe. Ini ka nutun ani bola lagi, nutun. Kuno to silute pita ki boy to. Aro ajikali to ene tingling ini hali do mano sorom lagi do na edura tissue paper pra pandikina hali di koi. Oh, thank you sir. Sabi hey, isu logo dikitia ahi jai na, give your best. Amen. Poi sabi hafta por marketing koran ne notan ekta value ut offering kauni reserve kuna rakhibe. Khali da amount do noy 580 boy ne ga no hoy. Aro edu bi chanibe ekin tamor revival ta kisi kose denominations kan. Aro man cham kore ase. Aro tati tosto aro pangsto to man cham kore ase. 50 rupees pe kono ba aro 100 to li to tor de. Aro pangsto do tabi cham no kore. Ki hoy jole malik pa tori kina rakhi paket pi dore na. Sabi to na pas extra tay kisi noy mo jumbra. So tosto adu in around one secret ni sina. Isor to me dictar nobole kaune pandia sidi ko ni sina na. Ambegana je hai isur ambegana ki ko ado. Itu praduna towards the pun kuri rakha dui pala sigwa. Sabi to so that you would not kindle fire on the altar in vain. Misam misidi towards our kolo do pal na lage. Adi towards our koli se koli do. You must bring the best. You must come in spirit. You must also come in truth. Misa ko de ek tabi na takin ay bo lage ko ede. Mang sui chani no hoy. Atma di ay bo lage ko church ya ay se koli do. Amen. Ishura timana sedo. I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, nor will I accept offering from your hands. Pastor Dikan Bado Lobo Bari will be sure no Lulikira was offering again. If I'm not giving the best, God will reject our offerings. Chuito Chulaishi, Abadi Church to Aishimane. Towards but if you're not giving the best, partner was a name. Aku kuno mai gando. Yes. Mane apanya parcel ase to suko pani to ola se convict ho ase. Holy bi ki ko kachal ko na kachal ali sikole kiss kan nisna ho jabo to. Double minded ho jai se to hoile hobi na. Aile aibi ki tu church ya adam jabuni to ola bogo na papna kole na lagai na hebi na. Kisip ko boli kaune ki lekha ki kaune timan dujam partner ho gina shuru sure hai boli ki kamas
I be demon I be ko ila kam nai do I sure bro do accept no kuri ko to sabi na no kuri bo ko to next week pra puisa na ni mo gi putnam no kuri bi de tigan gi map bang yasi do puisa no don na da kini na ni bo pare do da Holy next week pra do sabi puisa kondi grande puisa konda bank konda bank unsa ase do Ito amen chani bolage. Amen. Never disrespect God. When you give a torn note, you are disrespecting God. Apni half-heartedly, my keeper support Steve, church team, matigna has a golido, apni obedience la reward pabo. Holy be aise mon koligina poebi. Satingan church ko to moigina, ulap asi kili buli tongki kili buli do yat no koribi. Tadi tungki kila cara bangsa saja, mukunda. Ek din tungki kila juga je. Im kyung manu tuita, lotaita awita. To aw manu to asi kila se sequence tu dapai. To tar bisi problem hogi na singan do ini gani atur gina. Tar ini gani round kore kora dah dem de. Next follow the imkyung monekta se taron bi ne jani gina tar ki ba desne guna ore gala khai dis asaja arita de video ko ki he moi ko diana gole amla sokoi de do ki nai mutiana je gole moi te khaisio nai moi nu sigan sokoi Ajibra, Amela best is readable. Amen. Malachi 1 verse 11 de. Malachi 1:11 de. That is san olabra. Ebele asikuchu na kumale asikuchu saramaji do. Uju itu tadi bali asikuchu le. Yadi ay jol moi puzzle gayo. Kude se. Sabi to tangi ibali asikuchu le aru tadi boha kambaro. Ebali asikuchu dikhai dese do. Saram maji to every day ship kore ho bola. Na aji bali dikhai se do na. Sabi. From rising of the sun to the going down of the sun. Yedi ki kore bola ge. My name is so was it. Talaga namdo so jagadi Roshana bolage. Talaga namdo Mahima bolage. Talaga namdo Inika bolage. Kushpo bolage. Mari apni laga jibondo dikhigena mola jibondo dikhigena Ishuru ki man palasina ko bolage go Ishur ko. Praise the Lord. Hallelujah. Laga mola nyom dikhigena kuno mado dongan nomora tak to mo church na hebo. Kiman to ko sido do. Itu mano queer di tahatak to mo do queer din da poibo sabi do amiga lang attitude ni nga dage chokole do amiga ni sugi put na mo asin no hoy amiga lamb sacrifice blind sacrifice sick sacrifice animal kana asin no all the chui do cholai je kali ko se ame kindiga chui olabo aru do chui do cholai jole be sacrifice to blind this chokole do it is not acceptable before God. Holy we kitia apnila nyum mulaga adad apnila adad to putli hoy jayegi na kitia amigala jibon de ishur laga atma amigal no amigala jihera de amigala calm de amigala action de amigala habits de amigala attitude de ishur laga sundoro the beauty of Jesus must be seen in us. 2 Corinthians chapter 2 verse 15 de 2 Corinthians chapter 2 verse 15 de amikan itu dikhiya se do amikan chinyon faith to amikala jibon de perform kuri asigwa samai de amikan brought to sargi sor laga kushpo do kunda boti ase do because most of the time God is not looking for outward appearance but God is looking for internal. God is looking in our heart. Itu bra amikan san olabra san chadak kuti chavo chabi kiti di obi school college university office di obi
American friend circle di hobe, ama papa logo di hobe, bachcha logo di hobe, sati nikal logo di hobe. Kodi takibi takibe, American la kuta khambra, manuki soul la kamoram chanebo kaune, is soul la assist chanebo nemete. Kinika hona healthy hobo, kinika hona wealthy hobo, kinika hona well-being hojabo, spiritually kinya growth hobo. Amen. Soulish realm de amen, kinya joyful hobo, physical realm de amen. Amen. Smart ho jabo. Uttu laga ishor laga phal do amegan. Rati ti homas to charegina sano labra sancha dakto ishor ke mahima ne bole kuri bole malagi thora mengi directly amegan ki message. Amen. I say amen. Praise the Lord. Malachi chapter 2 de. Amegan Malachi to chapter 4 ya se. তুই বাচ্চা দিতে কত হবো বলা ওলিবি চোকা চোকা হয়ে যাব চোকা চোকা তো জানে এনে এনে চাম করে হয়ে যাব না খুবই তো চোকা চোকা নাকামিস্তি চোকা চোকা মান মিন্স একটা চাম করে না যাবো আছে তো আর একবার কবে চোকা চোকা না পারবে আর জিপ জিপ চাই না জিপ জিপ চাই না জিপ জিপ মানে মস্ত আছে কোয়া হয়ে যেত Chaka chak ase na tik tak ase magi kono wa to zip zip takido mani zip zip mani mosto ase ko an hoy tiksi ko rakhibo lage chapal ko rakhibo lage na zip zip kono ba laga dole to ini kanya takene ini ay sabi Malachi chapter 2 de amegan verse 1 to 3 do amegan ekilo de poribo moi to explain no koribo holibi itu to amegan external ritual pahar laga itu pungro di do no bari to sala posti laga ko ha se do pungro don no nya no bari pungro beli sibe hona no moi to bin ne chane holibi samudro bali ho na ki do na na hockey bali hobo ki janeo na mimi bali hobo na mobi sangpor de hobo na ami be na jane holibe apuni tusaki yat no koribe nichuki yat kori na poribo to amen Malachi chapter 2 verse 1 to 3 ekilo pori 1 to 3 go and now O praised this commandment is for you. To hey, apni kun babi ido to moi kauni nohoi nokobe. Kili 1 Peter chapter 2 verse 5 de go. You are holy priesthood. 1 Peter chapter 2 verse 9 de go. You are royal priest. Amikan Old Testament laga Levitical priest is na nohoi. Moi kan de the holy priest a royal priest ase. We are priest. Amen. Our Revelation 1 verse 60 go. We are royal priesthood, kingdom of praise. Idu kauni idu chane bola gaya. Verse 2, name 1 to 3 go. If you will not hear, and if you will not take it to heart to give glory to my name, says the Lord of hosts, I will send curse upon you, and I will curse your blessings. Yes, I have cursed them already because you do not take it to heart. Oh, explain no guru bapna guru choli olop ko bole ola says. Yadi isuba ko sabi do moi tumi ki khwa do tumi as a praise apni kham kora nai goisu kole do aro tumi do mon di dik lo nai goisu kole do isubra ko ase tumi bra moi la nam di mahima ananai goisu kole do isubra ki ko ase moi curse tumi ki puthabo aro tumi la blessing gibi moi curse koribo mane apni kham na pabo ko noy apni contract na pabo kiti no koribo ko noy kiti takhlibi kiti tibi curse koribo I will curse you means kiti na pabo ko kiti na takibo mati na takibo kor na takibo holy court takhlibi utu koribi moi curse puthabo ko kon kan ki ko ase doan tumi bra moi bra moon tik ti bitobra isur ki honor korana gole do moi aji ko do church ko dum no hadem di you are not giving honor to God pratna kora samai din hato thabi goise hato nya kona pratna koribo tumi ki hato thabo tumi ko manibo moi ha
you're asking curse. Aro apni papna korea se, moi kili ashish no yo, kili pachan dunia hoya so, kili kam na payo. You're telling about that. But you're asking curse. If you already cursed, go to aja map mangibo lagi amigana. Tagi disobey kura, dishonor kura. Reverence nidia. As Father, we didn't give glory to him. He deserved the glory. Tar papo lagi ho, apni mugi panai dia. Ho died in oxygen dia sabina. Holy be honor nidia do amen keniga ho. It was amen to the we should give honor to God. Amen. We should respect him. We should give reverence to God. Next verse, verse 3. 1 to 3 go. Behold, I will rebuke your descendants and spread refuse on your faces, the refuses of your slum's feast, and you will take you away with it. Will take you away with it. Sabi do? Apanya la baca kan kita kwitar kali dibuwa. Kibra, tumila papa kura sido, tumila mala kimata sido. Sabi do? Apanya tuara pacantuk pabawa. Aram bigari do isap na do. Verse 13 di sabo. Verse 13. Verse 13. Ikalo puro 1, 2, 3 go. And this is the second thing you do. You cover the altar of the Lord with tears, with weeping and crying, so he does not regard the offering anymore, nor receive it with a goodwill from your hands. Hey, ityado ki ho jaye? Amiga la jubonde, amiga nityado kande kade. Sorry ki ho jaye. Kandi kina itia do ki ho shu na kandi ase muila ka muila ko baki ala awas bra kandi ase do oli be suri sabi nai kili dar curse kora ase do abani choha ekta pilai dia choha dang koi jagah le abani ko khel nai do pilai dia ase do na nage Abani pilai dia abani nolo pokona pilai dia tu ki kurbi abani sab nai do. Aru tu condition dia hai asido bisin nagagan. We are crying. Isor cancer to kini diabetes to kini ka stroke hoye, paralysis hoye, kidney failure hoye, heart failure hoye, lung cancer hoye, diabetes hoye. Aru itia tu isor Parkinson hoye jaise. Mano da atma ji gori jado ne hoye 24 hours homa noma. Parkinson hoye na sabi do. Church. It's time to wake up. Malaki bra amengan ge warn kurias. Malaki bra. Tala samay dito takesyo. Arwaje. Utu chaka ho jaise na kya amengan. Utu chaka jaise na kya amengan. Ek bar phapna kori bole la samay ase. Amen. Sabi na Mark chapter 7 verse 82 di sai. Amengan etia do ki ho jaise. Tradition do ilu ase do. Ami ala ichari jase do. Papa kia isola ka atma pra ki koi auto nai do de do. For laying aside the commandments of God, you hold the tradition of man. Ite do tangan kini ka kori bole monte kori bole isola atma pra ko noi. Yadi iman jaga de choto wala ekta na ta kha wala ekta bra isor do mo ki do khoya so utu nohoi do. Kon hota hai koi ta khai, kon paisa ase, kon tik Kubo pare, Nagami speak, English speak, Uto Alai Kota Kubo, in your Pichu Jase, the churches there. A church of Utu Jase. I read the churches to Morija to Atmade. Congregation of Bishas will be Achi, Eti Poeta and Isura Lubuligan Kiman as a kitchen. Isura Panibra Anna sacrifice to accept Korobuli Kiman as a kitchen. Amigan Darbra Kutadi Kwaisab, the Ektabi, Milana Golisur, Nolobo, now to sacrifice to. Achi balbra hoti bole la samay ase de. Amen sabido. The washing of pitchers and cups and many other such things you do. Verse 90. Verse 90 say sigole do. He said to them, all too well,
you reject the commandments of God, that you may keep your tradition. Aje hey, isola kota do no gena nyum do chola church pe ho jaise de. Pungro down na church do no bi de. Apni gando hey, san olabra san namadak isola ka nam dangor wala ka church banabe. Idoli do kiman churches apni gando influence gina Perma sopto China, Rangoon sopong chigina, China, Shanghai, tak apni chabo paribodo. Amen. Praise the Lord. And in Malachi chapter 2 verse 16 de, and in doxek behavior. Amikanya di tikhiya se. For the Lord God of Israel says that He hates divorce, for it covers one's garment with violence, says the Lord of hosts. Therefore, take heed to your spirit that you do not deal treacherously. Amikan kori ekchun mapti bolin no arabra kori chakra olai jai do kor Allah khobole olai jai pachan du khobole olai jai kibra se resentment ekchun bra biya mondira khabra dishonesty ekchun bra sapana ta khabra magi ga lokai gina muta kiba kore muta gi lokai gina magi tu kiba kore Aru to the nimila ho jai it to treacherous attitude. It attitude pra amigala jibon amigala family to biya ho jase. Aru amigala family biya ho jabra kodi chakra ho bra church to putnam ho jase do ache. Pacha baba amma nimile nichur pai bukai bunika lode nimila ho jai kibra nichuri tika se ko bole moncha samai de. Holy be uto hoy jabra ishur ashi kushinai do. Ishur kushinai. Holy be ambikan chude uto so brahmon kuragina ahishi kwele do. Jeremiah chapter 5 verse 25 de kwanishina. Amikambra pal do wapas chai jado. Pal do rukhai jado. Pap prayasi goyo. To ishur bra kuta de kwa pal do chudi pap pra rukhaya sigole do. Pap to achi map mangigina. Amma baba bra logina bachagan pai didi puni pai gan sop kokai gan sop milikina sati ni gan lodi ni milada khelebe ekchon achi map pachi koregina ekchon moram koregina ekchon biya pai dakha jaregina amikan chudi show logodi achi ahi jai ishobra pal rokhai dakha khuli dia shuru ho jabodo. Amen. I say amen. Yadibra young officers can, central officers can, army officers can, bankers can, investor can, architect, fashion designer can, geologists, meteorologists, hydrologists can, sabi assistant professors can. Na gishim ishor bra olai dibudo. Ishor alakala olai dibo. Holy be to pal kili no lai sabinai. Your iniquity have turned those things away. Misla kalen do edibrabi olai jabodo. Mystery India do edibrabi olai jabodo. Holy be to kan kili no hai. Pap to bra pal do wapas chai goi ho. Pap to bra. Pap pra apni la bacha pal ho bole laga taka do hatai jai goyo. Amigala drives macho di pal ai bole taka do rukhai jai goyo. Ki pra pap pra. Kud pra shuru kore ami tujun nimela pra shuru kore do. September ami tujun macho di biya do ani dia pra shuru kore do. Tu do map to mangina chari di chukole pal do aha shuru hobo noi. Rukhai taka do itsobe dia shuru kore bo noi. Ito ay sure bra do Malaki ito 2:16 puranishina tharbra pal na laga do amiga na ji chari dili kiniga. Mula sachi chine ase do. Decision do apna no pore ase. Olibi sure ko dari otokoi. Amen. Malachi chapter 3 verse 1 de. Malachi 3:1 de. Is sure bra sapa hoi di boli tar kuno ba do pothabo go na promise ase do. Aro ami biswas ase. After 15 years, we are back here. After 15 years. Arong sabi kiba chutumoto diolebe na pongchan na para amigan. Amikam bra dik bra na saigina dakha. Achi dukan sapa kore bole amengi putase na gi sure bra. Muido
achiki ko bogna rati papna korase bichodi papna korase nahi I believe 5 minutes 6 minutes sakha samai de ishura itu moge mundi I bote itu bar koyasi de moi sabido behold I send a messenger and he will prepare the way before me I mean I'm personally chan achane na do I mean pastor modu jendo tar ek bar lok pai so gole moi palba achi chani jaso do youth pastor ne achi chani jaso do we are messenger to you it's super potase amegangi apni gal desire do oh tagangi matibone ko do is super amegan ki karne mati sabido and I will prepare the way before me and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple even the messenger of the covenant and whom you delight behold he is coming says the Lord of hosts aman isho laga ko ase to be olibi amegan isho bra tar naha agede amigal la jaka sapaw bone mede amigal la jibon sapaw bone mede to sanctify and purify and cleanse our life our body our soul and spirit for that reason God has sent us here to proclaim and declare the gospel of Jesus Christ amen itu kaune achibra amiga no the mondi likhigina amiga rakhi debo lage point number 2 Point number 2. Ito katabra ko mo. Malachi chapter 3 verse 13. Aji amingan scripture pura wala wala puriche. Hey, apuni bi isu logo de khara kuta koi saisna sanai. Isu logo de tangor kuta koi saisna sanai. Yari go your word have been harsh against me. I know. Hingi do ane bido. Moge hingi do ti bido. Kinya lagi bodo. It will be church Peter de. Kinya lagi bo. Thank you. Itu ni say sure ko amian ko yo. Your words have been harsh against me. Isur bra mondina. Ki. Inya amigan kinya ko sabide. Kinika kwadam di super harsh word loy achi sabo abni chudi ne chani gana take pishipar koi gana take obare pishipar kinika sabe says the Lord yet you say what have we spoken against you amigan dubila against ki kuda koise ki kara kuda koise continue boribo next verse to bori ame verse 14 de You have said it is useless to serve God. Kita ba ini aisna na? Aya, isu kam gorabi misamesya se ho. Ek bar bhi koi saina so na. Isu do harsh pap na korego. Kuya di pohabi pani bura dem di do kwa. Aro mota do aji ti ma bura hina pungti se. Aro ataro kor bungja lo da bani do ola ase. Sabi do. We spoke harsh. Epale bemar ho jaisi, epale chabo lage, aur epale ekta mano morise na andam de. Aya pastor kambi to. Aur epale ekta sena hai. Aur khud ase. Kono ati kando obai nai. Kota to mitata ke to kono ba to. Cheers ita youth director tibo golibe aro town na se sup moi chabo lage maxi go bole la potle is super to harsh loi go do taki khali dia nisana lagi dai do we spoke harsh against God aya ena na আজ আমরা হোশিয়ার করবি দে হোশিয়ার করে একদিন মোলা পাই মরি যাইছে তার পাঁচটা ছেলে দাঁড়বে আস কবে বেশি তো কাছে এনা কইছিলে হে ঈশ্বর কাম করা লাগাই না কি দেবে নকয় এনা কইছিল মই এইটো টাইম মই এইটো মালা কি তো মই পয়লা কই থাকে আৰু পাহৰি কিনা থাকা ইয়াত আহিছিলোঁ মই un sabi na ko na aya ina na idudum the harsh lagi ko do
Especially Pungro ki free dia adam dia me ani tu hoi do na. Mon gore ase ta anek bar apni an chari ko ta. Ole mo do dan di do malagi do ko anai. Kile kari alak alak ti boi kena ase do. Ikilo ko thi boi kena ko bo ko kena na. Aje ko ase do. Ketia itu nola bola kami kan. Itu tu core di lele serious nolo boleh church di kau tu tan serious lobo tu itu berapa ase. Ami cakap itu tu. Hoi. Itu berapa mu itu pap nak kau itu. Polio ikta tak kesi polio tu pikir guna. Nai. Lamba jabuli ase. Pungro di tu. Isu vidhi chabola ke guna. Iskubio enek taola bogo tu. Ola wo paranai tu. Kili mala ki tu preach kuri di boleh mon cai tak kesi bola tu. Iskubio endi tangan boy kena aje boleh worship team tu. Tangan utukutan. Nola bodo na. Lamba se ayat to kasio. Asal. Ini anu ola bodo. Itu. Apa ni kan bon kau ni apa ni kan? Sabi dah. What is profit if it is that we have give His ordinance and that we have walk and mourner before the Lord of hosts? एक दिन काउंसलर एक टा अमें मणिपुरी जाइसिले मणिपुरी जा तका समय अमें करी एक्सीडेंट होइसे अमें जीप एक टा जाइसिले और अमें कांगी लोबुले आहा पास्टरो उपुटी पोइकिना से जीप दे और एमन स्पीड का पास आएगी ना ट्राइबोडो शॉक को ना एक्सेलरेट कर दीजिए ब्रेक तो रुला पड़ले तो उपुटी जादो पास्टरो को देखना टोंग गिरी से अमें सब बैलेंस से तो मुझे खाली पहाड़ी ना दूरी तक से ले मुला हाथ पिटोरी तक से तो किन्हीं का ऐसे मुझे नहीं जाने अच्छी तक नूले मुझे हाथ इतना न तक बोले तक आसे पास तो कोई मेहनत हो तक आसे अच्छी तक कुछ नहीं पाए मुझे इन्हीं का मुला जो मुझे बिसी हैपन हो जैसे इस रूप पाचाई लो तो तारो थिंग पर जैसे शक्ति में निकलती बोगे ना जैसे आरो शक्ति में जो टिक तक चाहना है नीचे दिशा समय रे आया इस रूप का भी तो सच भी ऐसी तो इन्हीं का जी तो अच्छा न हो भी ना तुम्हें भी कोई ना कंप्लेन करो शुरू जैसे तो वो तो मुझे माला की तो याद है ऐसे तो अब इन्हें माप मांगे तो शुरू आशीष थी वो देखो चले अमेरिकन लोगों दे पुंजा लोगों जाएंगे आउटो एक ता कांग बुखाना एक ता गिफ्ट इसी तो माप मांगे ना इसलिए अमें भी माप मांगे ना चाहिए अमें आदम दे आउटो तो नॉय तो सब पुंजी कोई तो अमें और अब यहाँ भी इधर नगो भी काले बोल आया रास्ता लंबा से पीछे तो इमान तो ख्वाह जगह दे निमो खाली दे ऐसी तो मिगान हाँ जगह इमान रास्ता बाल हो जैसे नीचे निकलना पूंजी से बोला इन्हें को भी इमान तो कोई ना पूंजी से इमान तो खोई से बोला इन्हीं का जो खाती के ना ताकि निमो मर्ज़ खाली दे ऐसी तो you speak harsh against God अमेरिकन इतो नो बोला के amen I say praise the Lord hallelujah Kiri एक दिन asap पे इन्हें का कुछ तो Psalm number 73 verse 13 दे asap इन्हें चलने के ना ओला शोभला दार्बे मुझे होता ना होता तो चाहे लोग पहले होती वो मुझे ना मुझे लगा मन सपा रखा तो काम ही ना है इन्हें कुछ हुआ कुछ वाइड चुकड़ी का सपा तका चुकड़ा सपा तका secret na kay ban na kay dalab na kay sita ta ke olibi manon de man kapor palbal kini boli ba apni don na ba chinna no koribi amena baba to bisi strict ta khase kono ba chaka de do mula sa de every month kini mo 6 months te kini de aur dam pindia to man sa bole bon chai olibi achina mula magi ko odili jani bo mula sa de ek din mula ka pindia purana do tar back kore na tishu de man kushi ba lo se hota hafta होता है मोइना के नागाना से दे दो अच्छी तो नहीं दो पुता निला कौन हो दे मोइ तो more than 15 सोट तो मानो की दीदी से होला मुझे सोट तो मोइ रखी नहीं देंगे मोला पिंजी बुटी बनिया करे सभी दो किले अच्छी नाई कोई की ना अपनी काली नाई वो नोई दे praise the Lord hallelujah पुता नि कौन लगा नोई दे मोइ तो एक महीना देना every day अलग कबर बिंदी बगल भी ईश्वर आशीष की ना से दिया जाए मानो पर चमा हुई दिया बराए को तब नहीं होए किते बात तो साइज तो ईमान भी है
TV di tangor dikhe bola do. Iman slim to khasing. Na pastor what mix up korna TV. Please. We should not be harsh against God. Amen. Ikelo puri bune 1 2 3 go. Sabido mula mon sapa rakado moi dikta kado kami na gosido. It is harsh against God. Ami man muram kore da ami olibi all time mogi piyai kore. No, don't speak that. Apuni bal kam kora do acting is sober remember kore base. Moi kobuli ase. Ola rokhibina. Iman taradari no kore bo alchibi lagi gide bado na. Kubo moi. Kubo. Galatians chapter 4:11 boila kubo. Oto pasati chabo ne monne. Iman taradari de chabo. Galatians 4:11. Ikelo puribo 1 2 3 go. I am afraid for you, lest I have labored for you in vain. Paul, one of the greatest missionary in the scripture, in the New Testament, one of the greatest missionary. He was a linguistic. Taro 5 language ko manase. Taro 12 citizen ase. Jew. Isula manase. Roman citizen. Indiga dakha Imam Taro Kamali Landudi Pura. Highly educated. Holy be 18 Darby in Yapap Nagorsho. Hamula is sure Kampurabi, Mr. Misha Sinogo, maybe in 18 around 8-9 years ago. I mean, so come going to notice India, so the Birai. Holy be Manudi Man Pal Kori, the Modo Para Kori, the King. Mane man pal kari chula mudo moi kari jai se gole to kono to lohati na ha sina ki papibo mano ani man pal bal school college se puthai de mola bacha do government college se puthai aro moi to tosto ka bi manu ki tv ko bole na bara mano se ek timi mangi sa na moi odu samai re Isu kami korlibi no hona kyo inabi aisi de moi. Aru moi patali tar kora shoro jeje. Kile ami carpenter ase. Moi patali tar kora kali morning bra kam koribo na. Olibi ekchon manu aigena pray home de. Ki korina prana odo manu pakla shoro jeje. Ekta noi, duita noi, tinta noi, charta noi. Almost all the disturbance ho jeje. Moi ki 7 o'clock te matise. Kali bra kam koribo hoina papna kora samai. I was wrong. It was harsh against God. Olibi kitya moy isola ka moram asti puji bye gana se ekti de shuru mogi gose retirement lobe gose office kam do chari be gose utui par khai dakha mula business kiman kori dage so bon kori gina idu factory dakha government bra Berin district bra achon Timapur district pra achon 16 June every day except Sunday mula kori kam kori bole hai 3 June chardon koribo dibo 3 June chardon matti kundi bole botabo e pare satika na gor bana bole bi botabo kon lagi du botai ta kam moi tan do roti cheni training do de kili mula kori do mula cholai na it is solve the mula business cover member botai dia it is sob moi tisibra aro Itu junto dana department as head pra sign gross goli dana 2 lakhs ni ado buy jai inni ka laga aro to them the secretary ba tan nichur mugi aigena itu institute recognize kori dibo apply kori bo them de itu tak pe apply korna ta them de itu do issue kam he kori bo na moi decide korisu it was not that much easy for me kitia service chare be kose moi ki kabo uto aisi do Isura mogi 2 bar 3 bar repeat remind korse charibe aru kite charise Isura amige bless kori dia shuru jese do aru ami biswas ase ami la family no hai only be bishop missionary evangelist can be bless sobole laga Isura assist bona moya khase do amen ami bi part pap na korse
Oli kombi isola ka kam kura choir hobi, deaconess hobi, youth leaders kan hobi, women kan prayer seal kan prayer wearer kan hobi. Isur kam kura do aya to kasi ini achievement no hobi de. Achievement no hobi. Lamba jabe, dingba jabe, khari jabe, flight jabe, serve God with gladness. Isur ki kushi pa sewa kore be de. Ek din kore bole mon jali be, ami kan na pare bole tin be ahe bodo. Itu berapa died with gladness, with prayerful. Kili American isogi siwa Korea siwa sama ini unseen isoga American no de. American family de come down Korea sido. American cebun dia sih soal dia se. Itu berapa isur laga come koran bisa misia se. Ini anda babi bo. Siman kau ni jangan. Ini anda seleh. Ini anda babi bo. Amen. Kau bisa ikut anda seleh. 어디 술 감 그래도 관 왜? 올리비 이도 감 내고도 이 안다슬래 애냐고 너 나 그냥 거. 나 그냥 거. 하. 고보 바리 그래도 아술도 그냐고 이도. 네잖아. 뭐 두이바 덴바도 호네 시도. 원래 아직까지만 노 나오죠. 뭐 두이타 이기나 시다 브라 에두 Number 3 last wala sido. Ay eman choli tuiba chise. এবার খাড়া হয়ে যাব নেপাসকি সাবি তো এবারে সাবি তো ওই না সৌদি সাবি তো বুনি লাগিয়াল আসে না নাই না এবারে করে কেনা সাবি এবারে করে কেনা না তো বুনি লাগিয়া নিশা চল গুড নাইট কই দিবে গুড নাইট আব বই যাব ওকে ব্যালকনি কান্দো বেশি স্মার্ট কার আছে Dan dolap tiri hagan nasi tu na. Jadi hagan tu bisi poila ber akhirnya boha beran bisi nin lagi ase. Okay, number 3. The book of remembrance. Let's turn to the book of Malachi, chapter 3, verse 16. But bisi phal lagi tu pori le tu moi. Ekela be moi do isu kitanya batti dekhe. Kili isu bra. अपनी की कुरिदार याद करिबो गय हो एगलो पढिबो 1 2 3 go ताजिक बारो यदि ट्विटर ए बी আছে यदि खोदो ईश्वर की बोई कोरागान लगा गोसे दे ईश्वर की बोई नकोरागान लगा भी एक किताब दी लिखे उदु किताब तो माटी दी लिखे on the earth ओली भी ईश्वर उदु तो मोइन को बोतो आधा सब्जेक्ट हो जैसे ओली ईश्वर की बोई लगा मैं चर्च के ने चमा कोरागान लगा को ऐसे ता आज तास के लिए तका लुतु के लिए तका कैरम बोर्ड के लिए तका लगा को ना मैं इदु दम मुला मुतला को ऐसे नहीं बाहर तका को ऐसे नहीं अमेरिकन कौन कान ईश्वर की जाने चर्च से आए altar de chui cholai sacrifices de itu kan manukan na ekjon alosana gura ekjon conversation gura do isobra ki gore the Lord listened and heard them. Amen. I say amen. Apni moi tu jon kota gura do isobra English do nami sino la He listened and heard them. Tar honi aru honi shikuido. Next poribo. Aru poribo. 1 2 3 go. To aji pa ina koribo lage. Nam kya sile? Ki go? Sadi oshe. Kile. Ina na. अपने इमन रिचिक न करी बिना आहा दो this time no brother wana acha ko bi ha okay na अपने hangsi kina ko mun pitor ba ko timak par noy hobo do na olibi government kam koram ekta he boni sina aso edu blackboard ti likhi ta khani sina na pasu yad hai sina na apo jabo inni ka kuta kura do isu do honi kina likhi kina rakhi ko
You got it? Itu pra satini satikan kota kora damde. Ya, isu ki pui lagi oleh me. No na kyo. Kichani yo. Alak to alak asne to mano na. Ini anu ko bi gua. Kili isu tu. Hoi na no hoi. Alak to alak asne to na. Itu सब तो लिखिया सी तो लिखिया सी तो ब्रां कोता कोता में अपनी किल लो बोले मौन जाए उठे को भी मुझे है खाली बरसों तो मैं किबे का पापु निशान लगे हो होए मैं भी सपना थी तुम्हें किबा पानी निशान लगे सी हो इन्हें ना इन्हें कोता कोरी बेटिया ब्रादो इन्हें कोता कोता क्या बुकी जानी हो इन्हें नो है हो जो बुनी शांसे बिस्सा से ना इन्हें का ही कुता कोरी भी अजीब रादो किली इसुबा याद कोई ना लिखी लोई गोयो अमेन कुता को तो तार ना बुक ऑफ रिमेम्बरेंस लिखी रखी वो और तार याद कोरी वो दो लिखी रखा दो ना इतने न हो वो मेरा दिन आएगा देखिए ना अपना दिन आएगा Sabi, mula ka din ay mo, apni din ay mo. Isuba yad kori mo. Amen? What God will remember? The word that we have spoke through our mouth. Amen, mo parki ko isu yad kori mo lase. Let's read Hebrew chapter 6 verse 10. Hebrew dik par sa 6 verse 10 de. Oh, glory be to God. Ikala puri 1, 2, 3, go. For God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown toward His name. Oh, take it with अपनी की काम करे से की कुता करे से ईश्वर के मोरम कोरा लगा होबो लगे दे आमेन ईश्वर नाम महिमा होबो निमित्त होबो लगे अपनी नाम लो बोले काउने न होबो लगे अपनी ईश्वर के महिमा होबो बोले काउने की काम करे से की मोरम कुता करे से ईश्वर पर की करिबो एकलो पड़िबो और नै कंटिन्यू In that you have ministered to the saints and to minister. Tumi manu isur kam korakan ki kora, aru tumi pra kora bi itu sob hobo do. Isur do tar do misa misi noy do. Tar isur no hoy NOHI. Amen. Pastor bra sister ki moto kora, sister bra taki pratna kora. O tumi hobo. Holy Aro apuni mui bra takan kaune khurete muasi salak. Okay? Takan ki mutup kura pastor kan sob ki mutup kura asis subi alak. Aro tar bra bi kura bi alak. Aji pastor amra agina amiga logo di boy gina amiga logo di kuta koi gina kuno ba pastor ne bi dekhe de. Ek bar busy koribo. Revival di holi to tabi aibo. Holi bi youth camp ni sa di do. Usur bi nahe. আমি ডিস্টার্ব করে বলে মনে দে নো নো এই শালা হ্যাঁ এই আপনি দেখি তো বসে কোনো মাদো মেসা বেশে হলে সবই তারপর আমি কানকে মিনিস্টার করা দো ও তো 80 সালাক আর তার চাই না সব জায়গায় মিনিস্টার করা দেবে ও দেবে 80 সালাক আমেন এটি ডাবল ব্লেসিং আছে সবই তো in that you have ministered to the saints Mani saints ko amigan ge we are not sinner isugi lo manu kangi saints ko amen itu kangi minister ko rabe apni ashi salak aru tumi nichura minister ko rabe ashi salak isur do yat koribo ko yo can I amen to that yat koribo ko Revelation chapter 2 verse 2 de Revelation chapter 2 verse 2 de eklo poribo tumi nei I know your works, your labor, your passions, and that you cannot bear those who are evil. Sabi do, isyo pra apni ki kam kore chani kwa. Aro misa misikan tira mira korakan do tumi ito kan do enya korabi isyo do chani kwa. Amen. Tik na nakangi tik na gumuli para do isyo do tumi utubi chani dar. Sabi do, tumi na kambi dar yada se. Tumi to kwabi dar yada se. Your labor. Not only your works, but God will not forget because He remember your labor. Tumi do koy na
go koran dome aja mormbia se do last year gira poya se do kono ba do na isuru chane do pechuri o thigina nichum mota pacha rakhi degina nichum magi pacha rakhi degina ete kina serve kora se do God will not forget your labor. Praise the Lord. Ito kali chukitar ra maribo charo inia no hede kuno them the family pora hagina na so prabi sapa kori debe na your labor will not go in vain kumbi inia hagina voluntarily hagina sapa kori san kone kumbi asena na hati kabido. Praise God. God bless you till your generations to come. Kuribi niga kuribi kali chukitarma mo sabole noy do ishur tumi mosali to nolobo ko na do ito kon so to ini na rose kore ke ro na saib do pachakan alak hoi jabo do tumi ek moina fasting gora bra do ishur ko kore ge na ki jane piu kan do mosa do assistant or bobe pare aro ke alak kore bo bola iniga saman loi jabole noy caretaker kono ba pothabe suspect kore le kwa money ni no kolido na hoido it will not go in vain. Verse 90 ikilo pore there again. I know your works, tribulations and poverty, but you are rich. Amen. Mula mon por da hoja to time de kite bado na asan no ho jai do kite bado jibon do na asan no ho jai holi bi sur go do tumi bandu bra hisab no kore de tumi tok pai jai de tumi je pakiti puisa nai holi bi na mula so go do tumi thona se de so go do edo them the hoy my Lord, thank you Jesus. Asan noy do kite bado isu kam kore bole do na asan do noy sabi do. And I know the blasphemy of those who say that you are Jew, you are not, but you are synagogue of Satan. Ki bi ko bi nana kishom ko be tumi do no problem. Lord, have mercy on them. That must be the word comes out from our mouth. Verse 13 I know your works and where your toil, where Satan's throne is. Isur hai apni Satan ka naam machuti tumi rakhi dego kuno ba dunya bi takhi do kam tumi pal kole bi pal nai nimuk kom hori gole bi nimuk nai nimuk lo pichu gole do sosta tam hobra pichali she ek kubita nai chuta pinjile do iman koram dindi gobo hapin bindi chole india bindi ke nabi ahe gobo ek kubi to tikna takhi wo dala so go de do holy be ishur brana sabi tumi ki kuri chane go yo tumi kini ga de kam kore se so chane go. Verse 19 de ekalo poribo I know your works, love, service, faith, and your patience, and as your work the last are more than the first. Can I hear amen to that? Puila kan tu puila hobo ko na do kuno ba chaka dito na pichi ka ne puila hoy chai de apni puchi pai sabtias ami puchi pai sabtias. Amen. Your work may never attract a praise. Manu ba apni kiman kuri gina azolibe hey thank you de hey makse de tumi bisi palas de tumi nya ko manu no ko pare olibi iso ba record kore ase de is the recording. Amen. Iso ba ektin yat kore bole ase. Can I hear amen to that? Hallelujah. Because your labor, your work, God will remember. It is written in the book of the Lamb of God. Conclusion. We have 5 minutes left to be 12. 5 minutes ti moi ito kata ko. Isubra kiniga yat korish. Let's do the book of Genesis chapter 8 verse 1. Genesis chapter 8 verse 1.
Then God remembered Noah. Hey, so dunya de biya hoi ja samay de Noah do hai tik sita takha do na isur yad koresibo. Amen. Utunishna Psalm number 56 verse 8 Isur pra apni sukupani bila tar bra kitab ti likhi goyo. Apni la sukupani amingala apni la mon phanga apni isur manu kan kaune phapna gora isur pastor missionary evangelist kan kaune pratna gora noi chukule isur na chana kaune pratna gora ido so do isur ba ki gore you number my wandering apni ap ki phapna gora so to isur kondi gore goido put my tears in the portal are did not in your book apni la sukupani iniga check de are gina I saw ina na एक दस को बने रोल डाउन करा दबे ईश्वर किताब ती लिखिएगा मनु कौने भावना करे दिया मनु कौने प्रार्थना करे दिया मनु कौने हाथ उठाए दिया मनु कौने सच्ची बड़ा याद करा मनु कौने किपा जिस अपनी पारा दे की सर्विस प्राबारे की लेबर प्राबारे की वर्ड प्राबारे की निका एकता करे ये तो सब तो ईश्वर बुक ऑफ रिमेम्बरेंस ते लिखे Aro Ishur bra Noah ki yad kora hai noy Holy be hai Ishur bra Ami kan gibi yad koribo. Can I amen to that? Kili Matthew chapter 10 verse 30 de godo apni la chuli ekta khira bi Ishur care kore goyo tu sabina apni pal kam gora kinni ka tar yad no koribo apni ambi papna kori sabina apni lokai gina manu bra niti khina sukubani khirija Lukai kena manu ki chani boni ti kena apunji kipa ita chatni di dia. Kipa ita suku mani udah hatu thai kena pratna kuri dia. Manu kauni ki kuri dia se iso bra amegan ki yad kore bole ase. Amen. I say amen. Genesis 19 verse 29 de. Genesis 19:29 de. Amegan ekta edi iniga dikhi ase sabido. And it come to pass when God destroyed the city of the plain that God remembered Abraham and sent Lot of the midst of the overthrow when they overthrew the city which was Lot has dwelt. Sabi to hai Lot pachado na Isur Abraham ki yad kore se boy do Lot ki yad kora no hai. You got it? Apni Isur logo de friend banabra. Because Abraham was a friend of God. Apni soul with the friendship panara. When you abide in God and God would abide in you, you become a friend with God according to John chapter 15. To kitya apni soul with the sati panai jai, ki ho jai, apni soul with the friendship takabra, apni la cousin gan, apni la nephew gan, apni la niece gan, apni la relatives gan, isu yat koriboga. अपनी की याद कोरा बटांगे पचाई दी बोगा किले एक्चुअल मानो दुख हो चुका अपनी भी दुख हो बोलो ना सभी दो God remember Abraham. Genesis chapter 30 verse 22 Genesis chapter 30 verse 22 and सभी दो when God remembered Rachel and God listened to her and opened her womb Sabi to hai. Achi maikigan ko no ba? Mutagan Noah Abraham ki yad kore se. Maikigan ko no ba Isur bra ine ka kura to kiniga sina chinda no kore be. Chinniga Isur bra Rachel ki yad kore se. Isur bra apni ki yad kore bo. Aro tar bra ki ho jai se. Tar la barrenness. Tar bachan na bukha do khuli di se koi do. Aro amyam puri gina chai se kole do. Tar bacha Joseph chondam hoa. That Benjamin chonamoa. Joseph to Israel to mori bole hunger bra mori bole taka Joseph prapachai desidona. Benjamin to chupti chutwala se olivi king do Saul to Benjamin tribe praha se do. Aro amigan Paul do Saul taka do Benjamin tribe se do. Aro achi sabido Netanyahu do sabido. Achi tak amigan ne dikhiya se do. Church amigan la jibonde Isura amigala kam do yad kore bode. 1 Samuel chapter 1 verse 19. 1 Samuel chapter 1 verse 19.
Then they rose early in the morning and worshipped before the Lord and returned and came to their house at Ramah. And Elkanah knew Hannah, his wife, and the Lord remembered her. The Lord remembered Hannah. Kitia Tarmuta Maiki Jana Jane Ujaise Udu Samaide Ishura Yat Kurisigoyo. Aro Hannah Bachan Nadakado. Amen. Bacha tinda hoy ja amen. Dikhias. Ekta last verse ko bomoy. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Amigan ito dikhias. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen. अपनी ईश्वर की सेवा करा, अपनी खाना खा, अपनी ड्रामा स्किट करा, अपनी खोया कमरा खाना करा, सोलो प्रेजेंट करा, ट्वीट करा, क्वार्टर करा, अपने मेल वॉइस करा, नॉइस को लेदा अकाबिला करा, नन्ना किस्म की ओबी, you may be a musician, you may be a music director, whoever. American senior pastor loigina, kiman join the pastors kan, associate kan, Amen kurigina se deacon kan, Amen prayer team kan, evangelistic committee kan, nana kisam kiji hobby, ishur ki siwa kura samaide. Don't be harsh to God. Abi complain no kore na, what time wait abole any complain no kore. Serve the Lord with gladness. Amen. Are we sure, bra? Apne ki acting yad koribo. God will remember you. And let that day be today in the name of Jesus. Let God remember you today. I speak in the name of Jesus. Lord God, remember you today and bless you. Lord God, remember you and you keep you. Ramba Bible, you come. We'll sing that song again. Ishubra, achi. The Lord will bless you. The Lord will keep you. Ito achi slogi na jabo amigan. Amen. Receive kori na jabo. Amen. Amen. Sub khara ho jabo. Church kutam no adam ne amen no da kon min ne jabo de. Achi di slogi reverence to be there. Kuno bisab lagya se it's okay. Jai na hebo pare. Bisab lagya kan. Aro cook kan. Edo kan do service laga se edo kan ikunai. But give reverence to God from the day. Amen. Pisi because the little like this, ekune jabo pare. Holy be atat no gore be amen no gore them de jabo le. Isu ki blind sacrifice ni be. Yeah. Lamb sacrifice ni debo. Hat uthao de. Lord bless Ine gore be. Ine dusra ke bless kora them ne ase. Achi tu da bless kori jase. Receive kori be. Make his face Tu da hati uthabi. shine upon. Be gracious Receive it. Lobi. Lord, turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Rushakara mamando wasiki. Amen. Lord kabi. Amen. Amen. Amen.
seke. Rashala baba mandoa. Ekalo pranna kore mujhe. Kundu chakani komzurese. Maaf mangevo. Kundu chakani kalte hoise. I'm sorry Lord devo. Be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Hallelujah. 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 We give you all the glory, Lord. Dunya batias days. Apni laga vachando takuta sudays. Napuchi kita thaka amikan ki puchai tiyan na medit dunya batias. Amikan achieve isor ashish laga pajakan hubuday baba. Each and every person. Achieve amikan ashish ni pira shuru kuri buday. Arochi amikan apuni ki puchi kita amikan pira samaide. In our word, in our thought, in our action, Lord.
Apni ki honor kurigina amikan achibra bira samay de. Amikan ito prithvi takya samay de shishin hoy. Holibi Isur. Generations after generations, Isur ito ashish de amikan bira mo de. Oh, hallelujah! May ashish kuri de sade. Isu masilakan nam de hallelujah. In the Pungro town church day. Oh, hallelujah! Jikiman chuna ji to receive kuri ase. Itu chakabra Isura che. Likha purane. Akhe parigina chapule utibo. Hallelujah! Alag field day. Oh, Isu utibo. Leaders kan utibo. Business di utibo. Isu kam kura di utibo. Itu laga shish de. Dunia alag de. Yadi bra utakan. Hallelujah! Isu apni chula shuru kuri bodai. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for your word. Thank you for the blessing. Isu tunya batia today. Achibra mikan ki hunishe. Itu hunan nishina mikan mondira kigina palan kurigina isur laga vachan de mikan pira boli tibide. Babais. Tunya batia se. Ki manjun ba hunishe. Sob laga chipundia shishu bodi bide koigina. Tunya bat de gina Jisu masih laga nam de brathana binde kuriya se. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Isu ki tunya ba di budaya amigas. God bless you. God bless you.